Буйся хорантадан, буйырда язылды хорантада, ана телефикерінде де бала сағылсын ана бап. Ailenin ahmesinde, duvanın her sözünde, ana tili muhitinde, vatan sevgisi, havenin kokusunda, kallarının bakışında, gök damgalı bayrağında, vatan. Niye bu yılda seviyorsun? Çünkü bu Kur'an hakkında ve vatan hakkında. Фатма Джапар и Сейран 762 – это не просто артисты, это люди, которые своей жизнью и творчеством показывают, как важно сохранять свои корни, говорить на языке своего сердца и дарить эту любовь другим. Их голоса – это мост, который соединяет нас всех. Ailenin ahmesinde, duvanın her sözünde, ana tili muhitinde, vatan sevgisi. Путь артиста начинается с истоков, с первых мелодий, что слышал в детстве, с первых ритмов, что будили душу. Для Фатмы этими истоками стала народная песня, а для Сейрана – энергия рэпа. Aslında acı bir Kırım-Tatar Horantada men de Fatma da müzikanın böyle profesyonel şekilde birisi uğraşmaz idi. Aslında başka zanaatları ama böyle git-gitye müzikaya hevesligim çoğlaştı. Toxta. Baban pek güzel yırlay. Pek muzikani sever. Halk muzikani pek sever. Benim anam pek güzel yırlay. Men bilsem Kırım Tatarları her bir Kırım Tatar ailesinde muzika